maana atia makai. Ndio ni baba thome kiaga kuiba kai. Riu athuri ake makirera njara ciao ni ano kurura. Kai ka otage kwira thata makai. Pia cio corona cici ni ciagire kuma. Kai ka uka twikira thari makai. Hoi, acha. Nimeona kitu. Gai. Wai. Mganga kutoka Kitui. Maisha makwa ni ndola tamasekia. Ndola na bena ndio nataka gikige kana hapa yake. Hapa yake ni niye ndana kurio era ni maisha made ko niye baba ni ndajirie thome kya kuigua. Atiga ndi mahore ore. Haro. Bwana mganga. Kumbe ndio uraigua Gikuyu nduri ino. Namba yako nimetoa kikigiti gekege. Ndenda umathire wira nako ni wa kuhata hau njoguo. Ni customers yoka hako hehe goguo. Ni go kuhata tutete tuguo maundu ta macio guo. Yani customers yoka igako heha theru. Ukona pesa eteguo. Sawa ni ukuhurira ni nguka ni wanjira njuke ni nguka nyiri ndona wira kwa muganga muthega kwindathi kukurio ra mudrathi na handiki wewe ni